dari antara sekian banyaknya batu di sini yang saya lihat paling besar ada di sebelah. Jadi atau bambalu lah ditampi pira lah dipanggil kambu terong Mas Yang. Itu yang paling besar. Luar biasa guys. Besar sekali bajunya. Ako kamu teman-temanku ya te sampai nampai batulan ang walan. Kita situ eh. Alam ni rampo, hindi mo Meron ka tamit pa.
kita to mengula. Yan minyan hindi to lolo mana ko may. Ya. Mga marami katunanan na to. Bali ko pila kay may simba na tayo. Pasalya pa may tupo ko dyan na. Papalala nola. Nawa mo man ay patama pangko. Ya, jajaro ka mo nilang mo misaw doon ito maya to. Uy, ano din pa sa kapin? Sunday pa. Yan pa nakakabuan na. Sunday. Tukay ke. Sang kalamakin naman ng satan nung kinapamusok. Anna. Di pabendan ni Banua. Di Osoki Landolonga. Patungkol na bendan rara. Lentong onalel lualangan. Bulan kakendekan na. Ang pangapembas siya seling kala ka na liling sugi. Kure sumanga ana inderinding diro to bentoen sampa ato ding parayan na sangkinan takinang gayang. Kure sumanga ana pero rudi bandorara sampa ato ding parayan na samborinding paipinan. Kure sumanga na manete sang alolo tandong sampa ato ding parayan na inde kaso sibin telulangan. Tang peporin na tangwe pepamarra na ula abalu peporin na sando teba na banana. Tangta tirori kalako, tangta apari kamatanta, tang natarro utaw mata, tang na kadarak pentiro. Kure sumanga na, sengo o papa, ilo tedong, sampa toling parayan na, lotong o boko, bubungan na. Kure sumanga na, inde tulak somba bendan tau. Sampa toling parayan na inde longa mangimbamawa. Di dandan na apamidaya di batok karuareke na po dingin pia na po kasim babaiti na tiroto liulalan na saile tomaapasa Kurre
su mga anak. Atas itu tuh main dan itu boleh main dulu main. Ya, tapi patas itu lebih tahu karena manok kok pasang tadi pak. Senos itu baru tahu berapa coba. Ano yan mo to? Pero why? Udah si Lulu ya, jangan gantri, jangan. Jangan gantri. Yan, tibay nomor 30 na pa. 35. Ate mo nini na ano da. Todo di. Bain na. Mungkin kami main umur kayak itu tuh. Ya. Dili. Batasnya kilometer Indonesia depan yo. Tak apa dalam penasang. Oh yo. Jadi kebilangan Padua ditandai dulu.